Lalu sebola aja tempuh siapa mau tempuh benjol. benjol ya guys. Wah nyo mana nyo di marwah lagi nih guys, di marwah lagi nih tempuh tahu tempuh Di rumah, di mana itu tempuh di kamar. di kamar ya. Ya. Oh berarti awak sedang dua sana, awak sedang di kamar sih itu ambil ya. Tuh sengki di mana? Di marwah. Sirki di rumah saji warna hijau di muka rumah belakangnya. Di belakang saji kok Ya, kau. belakang. Oh berarti di belakang saji. Ya, Mengapa sengki itu? tinggi dua. Oh, ke depan. Duduk ke tepa. Iya dulu ke depan. Menemu ilmu. Nambah ilmu. Itu atangku sebanyak atangku Ya, untung penjamunku. ada amin. Untung tambah-tambah kadang benjol di kepala. Ya, ada amin. Lah, sebenarnya tunggu.